Prije neki dan sam počeo da pravim, pa sam završio to do 3-4 dana sam na to radio od papira, od jaja, tih kartonskih. Sam pravio guštera i onda sam nastavio 4. dan da pravim jelkice, one od tih kartonskih, od jaja tu. I onda sam nastavio sa tom pričom da motorskih papira od novina sam napravio neki specijalan motorić kod Dunje nastavnice. Slike 3D, pa ne slike. I Dunja nam je pomogla meni i mojoj devojci oko toga. I onda se Koliko traje? Dugo? trajalo je 5-6 dana to. I onda smo nastavili sa tom pričom da pravimo još jednu sliku iz crtanog filma. I onda smo napravili opet samo sa dve stranice one slike, uklapanje slika.